Dunia vela Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow vezosi keima semlal kip gani na bon chawin lemna ka hinnai kini na hi tuni suwa hi guest thom ki ko hi in last week achu MBBS 2015 successful candidate so hi ki ko hi dunia mi thom ki ko hi mi ni chun boina anei ta ji in hung thailo hin amani chan he themo hitin to hin ko koma to hi aminin ga pan leng Dr. JAANGKHOLAM HAOKIP. Sometimes we can call him JAANGKHOLAM, na call the friends and our relative on JAANGKHOLAM. Ama he boy le zong le in spite of your busy schedule na laya akikawa na hung thaya laya na success story 2015 hichi Bachelor of Medicine chile Bachelor of Surgery success na hung hidan chitu ki ho thaya umzin na sunga ki patu khain pong chile limna ka hin nei nahi ai le min chu in jun jang khong saitan na ai wanga chu hi min nang ma chan chin thu ti daw de mi ho viewers wai na het nom ding ta sa min cha ma sa pena nang ma la nang ma introduce na hong ki bo thai ama sa in ka ke pa na Impact TV Kuki channel te chu ki pa thu ka pong in he ke hi kamin hling chu hin sei ta in kamin hi JAANGKHOLAM HAOKIP hi in loi la pai ti ho in ngai lu ta chu JAANGPO ta ai ko hi in kin jong ka dai le in a hi le ke kum na hi ka ko ta chu kheng mo a hi in kheng mo hi sunu langa ma hi a hi le ucha iza ni ham ucha he ke ho hi ka tam wen ucha he no me se yi pasal ni ke hin hilai la chu ke hi alum pen ke hi ago ma hi mi ko ke hi he je din ko te hon so ke hi ai long se ka ke pan khat chu a hi he hobbies like hobbies ki la hin now line chun go se it is sports games and sports la he kana thunom tho nai a hin la wang se ta in ka keng kana ka su bo khai he je chun ilam pang hi in sum ni ten jong ana dei sa po in he je chun kin jong hin ka hong ki di min a hi la hin tu la to hi ko hobby ka thunop na ki til hin painting la he ka thunom ka bo thin khat jong su a hi painting to the art lang hi na ai la art lang na hobby ha la medical lang ha itin long lu ta na ki ka tan na try to main sai ma sa tai de art lang ka lung lut ki ti hi pi ham ti le just part time ai ma hobby khat leisure time na phar ong ka I bo mai su hi ai ma profession mo nga ding ha su ka dei su hi bi ai le nang gel da na art jong hi professional chi pi thai thil khat na he nge he ti ding sun ka ge le ji chu tu lang hi ba dai le masanga to te ding in hin gam hi ang khial ta he jin hin art lang nu hi ahung popular le ta tin ke ge le he professional art chi pi thai khat ra na ai wa nang just the hobby ana nei khat hi na very interesting hi le to hi na Bachelor of Medicine chile Bachelor of Surgery success nahi tan doctor nahi tan na hi le hi chi background ati taute lekha hi athim lo khat chun hi chi success lo holding he na hi chi chun lekha sim na story hin se yo high school hui lai na nan simam and college chule higher secondary chu hui lang la school na hung kai ham a story cham chan hin se cái school kai dan hi alam dang thimin sau long sau tin aje chu in sung nei lo nga lo te khi ji in sung school kai jong hi kana ki pen gai chu kana ki pen gai thun chigit le nyaw lai jin hin le khalam jong hi kana lung lu di po in sunga neo pit ma ki le idei ta khanin chun hi khone ke mangin a hi le kha ka in simpat ki ti la hin ji nursery KG1 KG2 class 3 class 2 chan hi kyo ko ma hin leisan ki ti khat leisan tampak na government school khana hin kana kai jin hai le chi ko kai chai chung chai hin ka bang phat ding ti ham
chun cầu khát cái màn cái hình khoa cái hình nhiều thầy lo khát thì là cậu Reverend JAANGKHOLAM hi na ama hi ka cousin ki timin tin na kapaneo pa cha hi in ama hi ai lung se nin ama ko ma hi le khasim ding in hin ko hi chin chun ke hi class 3 sim ding in hin ama kom ko zon palen a hin class 3 class 4 palen cornerstone a hin kana kai chin chuban in hin ama hi transfer che jing jin hin ama ko ma tui bunga hin kum khat kana kai kit ni tui bung Radha Krishnan Foundation School a hin pu Dr. Jesus mate ama khon ya class 5 kana sipin chizo bin hin class 5 6 aban 7 hi khat more la kana sim kit ni more a hin khat more more public school a hin kana kai jin ele hewa panin hin class 7 ka sim kum hi in hewa panin hin jen vi kalut kin jen vi kalut a he class 7 apa na he class 6 ka kin pat kit he aje chu ipg ham ita he le hin ke ma hin kan ho sa pin chu quality education nei di kalung tup pin hi jen chun kum khat mong ta jong le ti hin kana ki tha pan 6 apanin 12 chan hi jen vi a khong pass jen vi khong pass zo in hin to medical pa hi bol ni ding in hin kum khat phaya hin coaching ka lai ai la chun first attempt in chun pathen lo si in chi ta medical pa hi kong lo le ni la he chi chu cham lam ta kai ma la khasim dan kai hin sei nom che ti na sorry cho ki chom le na ki chom le collection of knowledge about it as you are successful ai le to in hiji medical an hum lung hi is it because of your will na nang lung lut na zalam or someone inspire you to ne wa pan an le khasim apna hi medical hi bowling it an ki go tham or a moment til khat hin na lung gel an ki khial sa cha hum lung lut ham ala le might be from the family ki pikona ki pa be chun hin do chu medical hi nhau lai apa na kalung lut dai ki tilawang chu ki sai khelin tin je chu nhau lai thile khe thim po na amas pe na nhau lai chu gari tolin ta bang ki thano me ania pe na chu a hin la hin ka hin mel chi jing khat chui pi ham ti la hin ka pa hi le kha hello amin chang ki thilo a hi wang in hin ama hin ka nhau lai hin doctor hin chai khat ati la hin a sai lum ke jin sang ta hin a koi jin izin hin kin jong ka ngai sang yin doctor hin chai thei khat ki chu a hin la chun ka hung let nung in hin class 10 11 ken sim hin kin jong hin o ko ti le hin doctor hi ka hi ngai jin te a ji chu ka pa jong chu ka pa hi jon jong min ka sai man po na ka pa hi amin chu dolun HAOKIP hi in kanu chu thingje chin HAOKIP hi in ka pa wa hi tu om ta po na he kai man class 10 kasim lai 2012 anom ta po ayen la ama lo nu ama bai nu min zo hin ki hin aman I inspire pa aman adai sa pa chu in jin ka dai sa khat chu pi ham ti lai ho adi agam sung ki ti lai hin ho ai bi society sung a hin doctor la hi ai la samo ai la chun thing halang pe a nei lo ta phai tur hin zo na kan thei ta hin khoma ho kin jong kam mo in aje chu kai na nya jong ko gam khang to la wo ki ti le sai khele pon tin hejin chun gan thei ha sa ti ho hi ti le ai man hin hon hin thil pakhat bon nai hin I khut ta hin a ki bo thein na to pakhat hi ha ki bo lo thei dam ta he cái màn lung ngũ khát số tôi nhà hi cái hình rồi bị khát cái hình một số đàn nó số ôm mày iba in inspire na bol ti tang hin na a hi le success nong hiya so success idan so when the result declare a hi ya success ni hiya so
father wang tapoin na papa wang som tapoin Oh. isang what comes in your mind and reaction family ho reaction inu ho banle nuon ute hong tam ta na say na reaction so ito ko kham hin say to di reaction hi ki say ding ham cái pa tan chun medical kan sma pan hin exam khat changa jong kong fail kha poi ejen hin tu chung exam jong hi ki pom jong le ki fail wang chi ki fail pon te ti wang chu kai ma ta san khat he na ji chu ai ma exam ki bol he jin chu na ki he a hin la high ranking top lama chu ki pon te ti chu ki he ki tho chu ki ngai lo he na average la he ti ki mai ji chu 20 30 la he ki mai ji chu ta result ong ki phone min jong chun kum na ding mun la chu ka khat tho a hin la mi khat hinan chun reaction khat wang chu ki nei je anxiety stress ka da ki dei chu a hin la result ong ki phone ta na he la chun ka ki pa na khat chu ko te ho ka go phone ka sei jin tunin result ki phone tai ka pass tai ka tin na e din chun long set ta ang ken ko tel jong chun ne khom ai se pi ta na ai man pi in so mai cham chu ai bo pi ne amo chu a chu ki pa tha ko phone ni ai ai lại family hỏi ta na support na support mama ti ding hai na pam lo na hi ti ama dream khat fulfill na ra bol su piti da ki thangat pi ta khan nei hi in very inspiring hi chu ka sai hi tin ai la hi chi medical hi chi MBBS na hin sima hi hasan again thaina ita mang na hin to and he si hasan again thaina na hin to how do you overcome na iti na hin lam to na hin ki mai to medical hi ta se ni ha chu heavy subject kha hi na aje so syllabus le din awas na it's also seen through na ding in hin ade dia chu ai ma emotionally control angai jin ai ni atam zo hi depression anxiety anei jin in jong chu ki nei ji hi ade dia chu exam ba hong nai ting le idei bang ta ki ma thai lo ilung ya ki cho thai lo tin jong pa ki na a hin la hi ho zo se iti ka hin overcome ham ita hele chun a khat na chu pathena ki ngai hi pathena ki ngai ya pathen na taw na imana hele hin ai ma burden zo se na so se ani men all do inti ke he in sikit le ani na asu in sunga kosunga veng sunga in sumi te ngai lut ta ai lo ki son pi ta ai nei pa jisung chi igial lo ting hai le ai ma self importance na hi na pa ha ke he jin chun o to ni ke ma he tin kan the jong ha sa jong lang na ni khat ting le ka chai ting le aga wang chu kam mu ding hi is a temporary thing na is a su cho tong su ki ge la ai ma self motivation in ai ting hai la chu thil ho hi azang khai do me tin kai ma experience da pa chu ka hin se motivation na ai ma motivate ki bo meditation hi very much important in na sometimes isang sao hi ahing ta wa ki gel jing ai na i ba ti ong ga chi sa ji ding i changa ga kim ching la kun i chang le changa ho ki ching ji he na very inspiring a phana pha in ta bong hai bol mo mong de he na I like doing time management iti na hin bola I think so medical exam iti thing it's not a small exam na exam neo hi pon cha so you need lots of work lots of struggle to lekha se sim jong hi thailo na sometimes you need to go and enjoy sometimes you need to eat you need to watch you need to entertainment jong bo ngai le how enjoy just eating hin bola na ikhat nine sai thai kai ma mi hi na hi easy going kai na ta ti be cha so competitive mi chu kai be poi kai ma chin kha chi kai rotin jong chu ka simin ka zui lo ni jong la chun ka dei bang khana chu kom ki je self independent na ka hi ai la chun to ise nom pen hi beham ti le time management hi important dan pa hi lekha isim pha jong le hin important in ai lo le hilanga exam hin ji pha jong important in na
ija hi time management pa hi will begin is half done kiti khat sabte pawa thu chi ka me ija hi le kha hi ape na exam ko na sim hilowa kumbula pana tham thama ola ni khat len pe khat pe ni ham topic ni ham la chapter khat ham khat chu ta ola hi in sim ma hi chun exam ko no hi ting la hen azang khai sin na aji chu revision nga hi exam hi khaitan lol hin kati itia hi la chun 3-hour formula of him na 3-hour formula kiti hi ham tai le read revision reproduce ahi na le ha chu sim ngai jin revision ha bola bo ngai jin revision ha bo chana chu he na jong chu tam ahi na confidence of min aban reproduce pa hi reproduce kiti pa exam ting le hai tai it is the ham examiner ho dei bang ta it is do the ding ham ti pa presentation pa chu na it's also neo cha ka hen se no de ade na tuna di sanai ho Kuki society ati le na medical exam long chu ga chum ga khwa exam tam ta ne atam zo hin exam hung kon le khasim bai ha bon min na hi chi hi phatna phalo hi exam masang school kai lai le chun nok ta um ji exam chu just 2 weeks sabang anai tai ti le chun le ha chu ne thai ne akinezing na brain a chu pressure ki pa chi di adi lo hina doctor puinin sai bang a chu tu le khasim ho hi in exam tak na ki go in hi tabang rules and techniques and time management and using le you will be successful teacher hizing in ten na because he's an example and to in pu doctor command si ki kating abana tu hin medical exam hung lung lut di hoti tau na khang tha ho na youth ho hi nang wang cho hi le na ki go na khadan cho chom hi tai na you have experience in da so ai wang a little bit regret chidan su asi ti jam ne ki go leng tiam khat wan san ne gel tai ne na he ji chun nang gel da nai tu medical exam ma hung ki go ding ho ko mai iti ki go na sat ngai ham iti ma ham chips ne ga pi thai kai ka bang phan khat chu CBS ya ko na hung pass to ka hi jing hin 11 12 NCRT aban le to ki bol pin need exam chi medical entrance pa chi pa hi CBS kan ta ka bol hi na to phat lai asu jin chun CBSE subject important ka sa ati class 11 and 12 important is nahi hilaya hi biology or min chemistry physics on so hi ta true ang hai jin to abana hin bonum arab medical experience ho chunga ka sei nom phat chui pi ham ta hi la hin class 10 11 12 isim tinga ha jong la chun ji subject wa hi adi ai hai ta line by line a hi hin true ang ai jin first attempt lol hing ye ita hi la chun extra effort nei ang ai jin hi na aban ting la chun to coaching pa la ding ham la lo ding ham chi ai ma hi na dung zung hi tan tin chu coaching compulsory he tin jong ka sei nom di kon ai la ibol the hala chun aphai ti ba khat chu ka sei nom na something is always better than nothing ti khat so na hi la coaching la chung sang thai la sei len coaching hi la la pha na sam ho lai la jing pha more we need to go outside nang ma recommend dan itu is thiang dai se hi la chun family background important aje chu mi zo se hi sum la pai apoi mo na nei lo sa kan thei ta gam pa ma ga cha ko ching la song chu thil bai a hi po ya chu ai the a hi la chun to ai ho sunga jong khat medical lam panga chu se hi le si comet ki ti om na ke bang chu he le Still ya hen kala po in ai lai na nan sai ngai ai le tu na ban thu do na ga nei kit like medical nasim na mun hi mi atam join outside asim na omin na ai le na nga hi JM ham ai lo le rim sa cái hi jena to hai jena kasim ma to jong jena ko me ai le do we need to go outside polanga kasim phachum je ham or kibang bang ham chilai nang gel da nai hi jang chu ai thia hai le chun pam nga sim hi apha na ti khat chu mi o sin jong preference abol khat chu hi in thing ki sei le chun kha to
ai pen pi kyo phat lai alo le twa need ki na chi exam hong ki bol tin jong he cha hi merit wise a hi chi college hi ai man ki han a hi reng sang ta ta mo cho pam nga chi dong om ne ai ro la chung koem khat chu reng sang ta he jong le tha ama personal choice ti ding ham ai ro le family background ti ding ham ja chu e ho kam sunga Manipur la na ai ta bol num jong cho om ne hi ho la chu ki jong khat ka hi ai lại cho xin question khat ga dong le na success depend to success hi to do it depend on the medical college ai lo le kasim namuna cho do it depend on the aspirant tiran cho na ka sai dan cho apolanga ka sima success hi ham ai lo le Manipur ai sima success hi lo ham le mi chu nga ki ngam ham nang gel da chi hi mi chung ina ki ngam me ka ti nom aje chu hoi lai ki sim jong le ama a syllabus thakat a hi in a kisim thakat a hi in a kichi pi thakat a hi in na ai ma ki ham bol pan a po e tin ka gel he ai ma khuna ki ngam he na aje choi hol le kha sim lai ading aga se a so government school mu se chit ma government school mi top zi do thau he ka tin na so it depends on the person mi khuna ki ngam he bo we na mi khat se polanga ga simana hello le lai e ho local ti dan chu rim so hello le je na simana so there is no difference na mi khuna ki ngam he ti so hi ale to in medical line na lu hi na kisi na umam a hello le hi chi line na lu hi a phat chum na ham ipi umam chule na kisi na an pha poi kan la kha le a chum kan la hele ti na gial kan chu aum poi tu din munin aum poi tin ka gel le aje chu ai man pa ko na inspiration chu ki hilowa ai man jong thil pha khat bowling ni tia igel pa chu alam pi hi da na hele hin medical hi kijan ka sa na he jen chun thil pa bol na to ai lo le ai ma personal career ki ti jong da hin a career lo jong a hoi na he jen chun ki si na tu din mun ni ka nei poi ai le doctor khat nahi tan na doctor khat nahi tan doctor khat nahi ma sanga cho doctor ho ipimi na na mu am how do you look doctor so ipimi na na mu am to ai nahi tan da lu ge sai ine la in chen aka kom tin le hospital ani ki chi jin idam moi we se na jila in chen doctor ho hi ngai sang ti da ham ai la ani ki cha ham lo ki kap di in chen ani ki thim poi ai le chun ko i he na hi wa hi le chun doctor hi ita hi le chun ani ki ngai sang ni aji su a title bo se jong hi ngai sang thi din mun na min chigil ama profession ato pa jong hi a holistic na he jin chun ngai sang ta ka chu ana hi chu ke ma inspiration ka jong ana hi ki le chun nhiều lại bắt nạt tao te doctor nên ngay sang na and father inspiration khi nào tôi achievement là mùi hình very inspiring hình ấy là cái hồn hồn dòng sọt hiện tại năng dòng nên tạo ta sao mình cái sọt đó mình break trong trả gạ lại thế oh BP hall là very so si doctor JAANGKHOLAM HAOKIP MBBS 2015 batch 2 he success hit and doctor hit try ho je now mama to kheu lim na chu pha chom cha na ko ngai hitin break na law hitin break hung ki chai le ko hung pai ding ma hin ko thusim su na kheu lim na hin ki ti he tu in ki sol to min break chom cha na law hitin
avelin na bon chavin lim na kahin nai kinin a hi inja kahin saibangin Dr. JAANGKHOLAM HAOKIP Dr. Holim na su break masang su nei win tu in break zawin ke Holim na su anapan pai ki zingo hitin aile doctor pu doctor na hitan tu hini Kuki society a doctor khan hitan chu lai holai JN hospital ang doctor na hi hitan na ai Kuki society a dinga ichan ya doctor kha hin hai contribute boarding chan ki go na ichi hi zon zon neu cha kan sei tai na iho dia ai mi te ki tin hin atam zo hi bai cha gan thei te ki hi medical ita hai chu expensive na affordable ai zo ji po ai la chun affordable ai the na dinga government hospital ho thinglanga PHC ki ti ho a function kit po na aboy na khat chu hi kin ka gel so ki ham ita he la hin as a medical person na phai sung han lang pai la hi song le thing ha ko na hung ki pan do kai ma ka zat nam mi te khal ti pong ka tin thing ha ki len thing ha mi abo ni na ki bang gol gol na am ho zo se he ngai lu ta iti ngai lu ta iti soft boarding ham ti pa hi kai ma ki gyang na kai ma ki tel khun khat so hi in exam ta pa the din zong lo na hin pi ai la chun in zong hin thil phone ya chat be ka bo thai chan be bowling ni tin hin ka ki gyal na he pa the din zong pa thai na wang bu tin na new sai lo men tam ta hin bol lo na ji chu hell is well iti bang ana dam thai nei thu pi pen hi doctor ho hi pathin ta bang na hi wen na dam mo jang dam sa zo na hi win ji chun hin bol do te din chu ka cha what are the qualities na to be a doctor qualities expert ho chu dam ta sai na win te tu nangel na doctor ni ta na doctor khat hi na hi ta qualities nei ngai ta nangel chi kan sai ma sang le khat chu in sai la doctor ekiti le hin ke ho hi hang pass tha ka hi na experience nei nai lo a feel chu lut nai lo a feel hung lut ku ku ke hi ya chu the quality of doctor ita la chun ka hin sa la chun ka sai kha hung ten na ai la chun ka hin sai mun pin chu doctor khat ya la chun patient na ngai lut na khat nei ngai jin aban le ai ma hi adam mo mi na kim mo ngai jin na adam mo mi na kim mo ngai jin a je chu dam mo be se hin angai cha hi dam theina hi in dam theina kyu hi lova iti ikizan leng ham iti ki ho ding ham ma kel pas na ji kel pas hi le ngai jin hi adi a ka se nom pin chu patient le ngai jin thu ha na ngai jin hi cho hi ke ma a fila klut nai lo ja su kai man ka dei sa tham ka hin se hu hin te adi na ali tu ne ho Kuki society a doctor zo hi lo hi pon na yun thau in doctor yun bin nurse song yun bin ai la hin tu ma sang talk show ang ka doctor tu ni nang zam na hin dong kin ka ti doctor yun bin nurse yun be ja kin pi ta ma ho ko ma chi ka chi ai le mi don lo dai lo na lo hang pot pot ki ti ki sa ai pam ka hi bol zi win na chi so we are I'm not insulting any one of us it's jo hi ki mu lo zi hi pon na doctor khat mi tra ma so e ho Kuki ho he so pi ta pham ka iga se ya ma yong le pham ka ta ba hi I bol nom zi win na hi cha hi bi common na pi no mam and what is the cases behind this one ipi zi hin te yaw ne gela na te do hin hi a hi na saying ka ti hi chi hi thing da is ya hi le chun as a human being doctor long chun him ki hi na aka pom ni khat le chun in sunga family problems ji ham elo le loi ti ho to kino mo ji ham khana yun su hilanga ai ma patient to ai ta interaction body pa chu hu hi thei lo ka zo hu ten hi chu mi hi na chu khet thim ma chu anga si ka ti no na ai chu nobody is perfect again na chu khat hu hin tin aban le ani na hi pi ham ti le chun adi da government hospital na tong hi overall wa hi nom ji na to atam be se ting la hin akoi jong chu ilal ting la chun ilong jong chom dia chi khat cho om tension khat om na cho ji jong chong hi the jin tin aban le
ตัวอาจารย์นั้นเห็นดอกเป็นป่าอีที่เละจอยสุดลองเที่ยงทำเวิร์กบอลเที่ยงทำอีได้เลยจนตัวขึ้นเสียหลายจนอาจารย์คิดได้เอาว่าว่าให้เลยจนกวนใน hospital ให้เลยอีที่manpower นะมีที่ทำสาธิตทำที่ขัดจงเห็นกันว่าเลยจน working hours นะมีขัดจนมีขนาดปุ่งกุบตัวไอ้เลยปุ่งเก็บปุ่งกูตัวน้าตัวให้เลยจนที่ working hours ปีไทยทำที่ขัดจงง่ายจริงๆนะที่จอดคงเห็นเป็นอาบานเลยจนก็ยังขัดสู้อามา personality จงอาปุ่นมีขัดเองก็ยังขัดสู้อารมณ์จำจงอมนะที่จอดจงเห็นเป็นจอดรู้สึกเหตุได้จู่ patient ตัว doctor อามา relationship ป่ะ mutual understanding ป่ะในอ่างไงจะก็ติดนวลไปจอดรู้สึก avoid บอทเห็นดิ่งนะไอ้ล่าสุด question กับในนี้ลองคิดเลยไอ้เลยตัวนี้นะตัวนั่นจะ overload or might be due to family problem ไอ้ที่ that is his problem นะ and เขาเจอเฮียไอ้เลย that is the government problem that is not her problem ไอ้เลย the patient เขาจะ very innocent he or she don't know what is inside what is inside you คุยตอนนั้นกินหนาหำนั่นสุมีเดตอนนั้นกินดัลหำเลยนั่นกินพอตัวมันเลย and lie overwork he or she don't know มัน very innocent แต่ถึงขั้นของตัว you just bring out your anger to him or her so do you think is that right so di na sa di hindi tiyan again chỉ bằng số cái giờ lên bằng đi lâu đi cái giờ lên này chỉ số ai hết lâu ai na ai hết lâu hết có mà số gần lòng han cái tiếng số thiền đi ai bộ na ai hiện lại do các sự biến hóa số patient party on na hospital mà na hong tiếng le ai rồi là hơi làm cái dispensary mà na chỉ tiếng le doctor ho khan he ta chu a hin bol kha hi la chun o a khuti la chun hitabang din muna din kha hin ti ka doctor pa hi hitabang to kha hin ti ta chu longgel pa chu inei thiu le ti khan a chuna ka hin se hi bo na ahin means mutual understanding very important and Dr. Hong so they have to new khat wang to understand nga hin na ji chu kai ma kalung han mana chu mi osi ko ma kalung han lang chu di lo ta kha hin na whatsoever maturity brain consign in a so okay hin na na patient hoin mi khan lung han mana so we should not just judge na ji doctor needs a poi a pai ti sai lo di mutual understanding in a deal broad minded he do patience na lung ni kindness na cho ai nei va lo si me osi overcome hi theo he ti so ji chu lang nai ga ke la le mi on chu iso pi khat hi yang so nam sum ta hung yong hi mai thei na overload le lo pa som cha so very care and loving that handle about so to be so he ti so ki song just I don't na ka ga sai hin tin na mi osi ke bang lo he ai le doctor khat hin ding a hi pi ti jo quality som hin sai ta na means when you treat a patient who treat about thing like sometimes you need to do OT OT ang lut nga yung na operation na body za pion na bol na si hu piti da kichat kiti ho kichat da hilaw le may doi kiti ho hi doctor kha hindi ng quality ating fit law ham itam banen kida set kiti ho to bang na ning set kiti ho to bang hoy so ipiti na gela it's hot na ding doctor so ka king sa po aje chu bola ka se ham te le kyo hi first year line hin cheke ta cadaver akiti na mi som khat hi chi mi thi khat hi ki pi ba chi anatomy department na hi in human anatomy mi him ta sa vole lim ne ya zo se na abon a hi het na ngai jin ja chu mi thi chu cha chu hung ki ji le hi jin chun eta ki da on ning ki ta ki ho chu pon tin aba le cho chu ki bol hi jin chun hilanga chu experience na ki nei sa hi jin chun ta OTI lu ting mai doi ki ti hong su pon te ting ke le a hin la mai doi ti chu tham khat wang chu min te ji chu bola ka se ham ta hi la chun first experience first time hung hi la chun ta khat chu nervousness ki nan te chu angai na hi ni o sia na ai le ichi body experiment na bolo so ta sa ta jo na ti le ki cha wang so first man wang so miem chi long khat ga khat ni yong na ai gel da nai ga ki cha ro min na at se rai ma profession so hi ka ga het nom khat chu ti le reversal na het nom di ka ta se hi chi main subject pa background ti sai hoin
GK hota bang na ahilong la adang na ero na iga asim ji huna science today ki hota bang pa magazine adang dang brain khat na ding na ero na de knowledge ading ai tabang ko itabang bang kisimbe la phachom de ham ale just such main subject physics chemistry bio se isima coaching ila ichi bola ji ki pass ning ham chi ho chun ki thopi na dang ipi nei the thank you icho jong chu value added a hi na phachom jong te tin ki gele ahin la icho chu extra hong hita in to adi dia hi chi medical entrance pa hi ama subject pe ta ni syllabus se static a hi na dynamic a hi be po awa kasinom chu subjective base a hi na apang ka khat chun subject nga jaw lo ho chu ka question khat la ni ta na se ho ba chu value added hong jaw nan te na ada chu bo thwa hele cho sing chu a ho di pe tin ka gel ho de lo na chu ang chu add on hum thaw he ti chu he ai la medical exam exam sunga exam na ji wa chu pitida exam appear na boldan chu new story say ni chu coaching la line na medical sim lai ho chu chom hin na exam na hin bola chu iti na bolam tai ho normal exam ho to khi na ipi ma chan hin say medical exam hi na medical exam hi akat kyo hi first attempt hi jong le kyo pha 2015 a hin veini ka bolo hin na first pa hi later on cancer ki parin na as it so question leaks in aban reappear ki bol ki nin alsun ichi ke ding jong chung ka bang phan khat cho mi first appear hong kheting la chun nervousness anxiety akine chun na ali so competitive exam yung to na mas pin hong hidung hin 12 in chaya competitive ma yung lut na mas pin hi ala chun to medical exam pa hi ama competition level jong asangin ai ma exam ma in ting jong le pen jong ki pen chang hi ki pulut pol ki phallo ai pen jong hi ama la songa ap thu ai thil im cha ki pulut no ai ma ai amid kap to ta passport khat ngai jin chu se chu ki pulut danin ong ne hi chu hintin aban le chun medical hi chi medical exam ki bo pass hi ti se ding ham a time hi hoita minutes bo ngai jin na exam ato ki jin chun to tha hin bo nom hon jong am ko ma ka se no chu bi ham ti le medical exam asongai to ting hen ama se na hi calm down ai ma calm down angai jin is stress tension in hai le chun isim do si yong chu hum pot lo a hi in na ya chu stress ho chu no ya chu ma se pe na hi ai ma kisu dai angai ma sa in aban ting le hin question do se hi one through a bo na hi chi ma sa angai jin na ai chu question level hi ki bang lo hi ha jong omin medium omin abai jong omin ja chu he se hi bo ma sa pe na ngai jin aban level du ji ya chu ta hong cha la le chun chu kai ma hin chi pi kha hi in na yo se hi ama strategy chom chom in chu kai ma strategy kai ma ken chi pi dan yo kan se hin te strategy chu chinu chi pi am success nahi tin na tu ta medical a ki ho hon jong ichi tips ho hi an sumil po hi te chu kin ra erona ka sai and before you was a medical student now you're a doctor so what difference is there if you the lung ti mai ta hi pi ki na ni what changes are there in your life na hin kwai pi ki na ho ma now you're a doctor ni ki ti ta so now before you was a student cha chong cha na hin sai kai ma mi hi nan hin wang a khi na ima umin ka gel po in ze chu ti se ding ham ta medical ki tai ala doctor khat din mon ki ding tai ta tu ta ki ya sang na jong chu ka nei po in na ala tu ta ki sa chom na jong ka nei po in na jen chun ama sa kahin bangin ama sa kalonggel bangin tun jong kalonggel kahin dan jong I think chun om na lai je tin ka gen simplicity simple ta hin na hin very appreciate ka bowling ai le tu ai ma ba na hi epp bowling ana ki na lai
isu athani winna PG ho ai lo aban manai body umna lai mai thei hinna itawang bang umna lai am itina ki bo nam cham chan hin sai thei pathin ai long set le chun kai ma kyu ki gon khat chu PG bol bol te ding ka ti a hi in tu kum hi internship ka bol ding a hi in na kum kha hi internship hang ki chai in tin ho vei le ma ba na ti bol thei ham ti pa chu phal le amani important tin isu ta ka lo yal ne ho kan se hin ti pathin zong knowledge sam ta na pin dam thain na pin tin na hin bol chai in na aban drawing khat ka ga don num kit khat chu doctor akititing when we doctor akititing no hi achum sum department na doctor one doctor cannot treat everything na nga hi hui lang pen ku as preferable lam na hin sai thai da ichi hi ai ma preference hung hin tin na khonunga I mu lo cho hun koi ta hi tu le tu din mana chu ke hi medicine doctor physician khat hi te ding chu kai ma ya hoi sa khat ta kai ma dei lan khat chu hi medicine lang na ai le cha chung chu hung lo hin te te lang na ai le tuin stom ta chan ga khau hi tin na doctor ne hi ta in mi ai ho mi tam ta in zong na he ne hi ta in na dei lo thu cham cha cha ga ki dan te na na du pe ni pe ka du pin hi me ti wa he le chun ting hao me an che lo hin ka du in abala thai ga lang I ta he le chun thai ga lang a chu mangge ki ti ho hi ka du ki na ai chu koi ham sa du lo sa ki du tho he na la la san du sa la hi bong sa hi ka du he bong sa very common here na doctor puin bong sa du invite na bol theo he free and treatment na bol na ding wa ai le ai ho Kuki society na dai lo pen ipi Kuki society khang tha ho la ga focus na dai pen khang tha te Kuki society khang tha te ithil bol la na dai pen ithil bol la na dai lo pen khang tha te la ithil bol lo ka dai lo khat chu I ham itil tu lai hin atam zon hin social media hi misuse bol ema future career hi focus bol be ta po ichipa hi kai ma personal weakness khat chu a hi in hi chi ka dai lo khat chu a hi ai le chun ka dai sa na khat chu ka dai sa khat ti la chom khat chu tu lai hin gam sung ati da na gam khan to ding zui jin khan to ma chal dong zui jin hin yo zong hi broad minded yung hi ta na ilung gel pau hi ong khia za min thinking level pau hi na ong khia za min kam mo in he jin chi pa he ka dei khat sa khat chu hi ai le ngol hang na hin na me hoi ta zong na hin doctor yang ni kita na hin le nu mai itabang na vet nam itabang nu mai na vet nam nan sai ngai te chong tu zan in no mi wang so ka be pon na a hin la ka hin vat tho ding a hi in ka hi ma dei sa chu no mai hi ai ma ai he thim din no ka dei chu ai ma ai support thai ki dil emotionally ai support thai mentally ai support thai ka dei aban le hai mi lo ding khat chu pathina ki ngai jing in sung mai cham sim jing thei no mai ai lo le in sunga vai bo dan thim ul nau te ho ai le pi le pu te agang te ho koma to sei dan thim ti tong a chon yam no mai ti mai hi na as a doctor you prefer doctor mama no de yam ai la chong hi on kho lo tu dir munin hitawang preference so criteria chu kanai nai pu pathin ni na gon chu na na ding a chu mi o si no one is free na ki wal lo hi nang zong a phata pathin hin gong 19 ki pam he jing in to ma bana na plan ho PG bowling na ti pp ho hi patin hin bowling nang pathin zong pat thai na bo in tin lam pi na sim jang pe tin chu ki pam ta kha chu ipa hi to ta hi zong na you fulfill his dream na chi hi very inspiring a hi in ai ho ta chapa
Kuki te la ga se ta chapa mo mong na hi in ki pa pim he zingin dunia in spite of your busy schedule na lai hunga nin ko thisim cham chai ga ki ho han ka ki pa win ke ho impact tv Kuki channel ti ma ko nin la pi din khacha ka nei po hi zong hi chi memento hi impact tv Kuki channel he zing na dinga na ki la mai di hi tin isi memento hi pu je khong sai in family je song pi jang wang kho how sapu in sponsor a bolo hi in ichi hi pu khailun khong sai producer impact tv Kuki channel chole core committee thar henga kin ka hin pi hen na ki kwai di mai jin te ka ki pa ai le achai na in viewers so chole tu to medical langa hung ki go lekhasim ho chule impact tv Kuki channel ko ma achai na vai ha na chom cha cha pi na nei no ma hin se vai ha na tilang ade in impact tv Kuki channel de sunga ki pa thu ka phunin maban te jong la hitabang khang tha lo hen na nei hin ho hi kha himabol jing wen lang je chu tu lai hi media lawa chui the lo hi na aban te le people ho ko ma ka sei non chu ai ho zo si jong hi mi hi wen na ke ma as a doctor professional line of lut ke he bang chun ai ho zo sin jong ingai chat ibol num khat ai ma patient ito num khat chu ding ai hin na ito num pa hi hoi tan zu yu hitin chapang ahong pen ha pasal hi le engineering lut sa alo na mai hi le doctor nurse sim sa ti chu ai chu nu na pa te jong gp po hi na chapang ho am ho line am ho tholop na iso la hel chun su tam theina pin lol hin na pin hin te tin jong ka ge le he su neu cha ka se no tin tu ne tha helai muna phat cham chai ki man sunga se ki ko bo kun zo le hai da ki pam hai zing na se ki this se ga khat chang pon bon again inspiring ai zing ki pam hai zing in za kain sai bangin pathin in na wang bu in tin na hoi tai ne me usi hin chai lang ai ho JN hospital la doctor to be the specialist to be the khan hum hi in ti so kin la sa wis ka bol he na ki pam hai zing in tunia dingin Chipinthei Talkshow hi sen chai ho tin chila ve hin ta lang kit leng tunia guest ko hi doctor JAANGKHOLAM HAOKIP tu dai ho janim sa doctor hi ta in na chi tin na ki mu pi theu free on treatment na bo mai theu tu da ta lang hin tin ki pam hai zing in tunia dingin hi chan hi talkshow ni chai ho tin ban ting le guest tha tu sim tha chu le thil tha to vela kong ka sin tu ni hi chan hin kum khana ka hin nei mun tina hi chi Chipinthei Talkshow ve zo sin na bon chawin mang pha